atia niguo kurigirigwa ni bigori bionsi. Manchoma ya sawa tengere taseni kia Ndizi TV ni matemwa tengire sana somorobeli orumba na babu mkongoro ole uchengere birthday ya yeli tukule igoro litukule alera aigasi taseni kia Ndizi TV kolende boniga togo soa sama ngala lengete Chigosori kwemanya mangali yako kandara se wiki ngima na binge byako kale koro igasi ro bali ya Gusii imense ya Kenya Africa na ense ngima se biti au na una botambo nyambono kubwata na itulitanga ni pigo se okoro morobero litanga ni pire tena nenda mo Steven Captain 001. Tembe ya mwana soko bana itu semeri ya Facebook eto live na Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na boto rikere SMS igoro abwese anda kerero igari bolira ito esomoro beri gwe Chigosori inkire kumwenyorera ya besh nyandoro yo nyare koba omonya kirogo bwetimya Shabana FC kurendirit kuregoro kanyara koba kagusiri obugima bwa ya sandake aba amate abasani abanchi be Chigosori bagendete gutoma amabombo na pole chiabo kwa sababu ni beti ya Shabana FC familia ya besh nyandoro ensemberi ya borabu na ina bote yandake igoro ya besh nikikelio kunyara kumuchengera ose kunyara koba goko mwenyorera nonye togendete gutuma pole gochia senka nabasani bayo munyakerogo bweti ya Shabana FC onyanete kobaga gutunyora litkuregoro konerero iga teboteri bagari abere gutwara gati ababwatani korwa se timu ya Shabana FC ndake bara takonje kumanya mange igoro ya besh nyandoro na ndake igoro timu ya Shabana FC ya National Super League twemanyia mange na batakonye kwemanyia manga lya gendete korwa se EBT au na bogotori kire SMS nyare ko bagin kwenda se mo metandao na korra chi message chaino chionse pi na kunyara guchisoma kwenda se boniga tonyare kumanya bagani baito vale roiga kingo cha kense mo yana yokobe na bocha kaneli etali yao na andake imya Shabana ninkiole nchasa malieta group Evans lidenge group yaye elini like whatever Evans ayaye gondo lishabikira na timu ya Shabana na bwana angate kubwa Shabana kindu mwana moke bakabone kana ndango support timu ya Shabana mate keremo ndate alenge koruabe karomo kera vera binjira lengo moke 2000 lengo moke 205 ayendi kwa lengo moke ni njolete engakina chete town ya kindu mwana ya lenge 1994 alina ngate kubwa Shabana na kaibwatirie ngaki abanyandro ngaki abatambo kina mwili hapo ndio nilianza kufollow timu ya Shabana. Manchoma amaje ningo teringa ina lenge 1994 ngo tebinde twandite no morobeli tugoikororo wano na bambwate timu eyo bakaboniga nabonga nitinga Shabana eri akare ya lenge ligi yasa kara nyakonyira na se primary na botuno we support na rishabik I'm very close ni timu ya Shabana nake kunegenteke we amekanya na Evans gatia batuteria bakongo utabanyageri we timu ya Shabana FC ndebete ndo omo bwatani no mutidira mane we timu ya Shabana FC ne yakabere gwakira game ya Ndizi TV na bagwatebere rieta na ndaka yankururidio nyalite ko mu bwatani wa Shabana FC santi asuko cha ega nilitukulia kabere na chire studio ye asamari danguru kwirkinyangareza sineri shabikiria Shabana na watri Shabana ngakie ntambe sana bakabona iga na ndebone tusabe testimi tenyareke gutire narenga kitukunyara to gutira nende tunyare gucheza Shabana yakaberire kare andaka igondo wate Eric to wate Evans aiga se studio kati abatani be timu ya Shabana FC korenda ndake ndoro cheigoro abatani ba Shabana FC no twensi na watana be timu ya Shabana FC na tabatura sabara ligo seki no rokorwa Gusii tole na ndake ati timu chingi ya Shabana FC na ikotobe to kunyebwati aso obwange sana korenda itukulego ni maite na kikwanya ole tanda kengana yogosira kwa yo munyakerogo Dr. Yabesh igoro na lenge safari ngaika nyumba chisa chirange saa 3 yoko na tuoso mutandao sana ngaso mutandao fan page ya Shabana
nkoranga rest in peace pole. I didn't believe tinga mineti aronga mheshimiwa Gusii kara kira basani ngane go maene na kire wa confirm liyo maene mheshimiwa yobe Gusii, lakini tigante bengo Gusii kwaye kwa beire a big blow ase timu ya Shabana eko eraga lengo monto sirete timu ene nkoro ya yonsi no muntu wanjete Chigosori chonsi ase Gusii no muntu kwale koranga na ba bwate nkoro yo Gusii yo Gusii kende yonsi Gusii ale kuganike gendere kurugo gambi baka Chigosori chetimu etimu ina ba yanjete mono, lakini ogosaba kwa itonga mipango ya Nyasaye ko ya beiro ralire nyendi yanyale kana to so Premier League asata gete timu ebere egere benga ne gift twamwa asata gete timu ike na fighted sana timu so Premier League ndaka ina sema ya Evans konda ya Eric litanya ni interactions cha uchintangani na Dr. Kambi na Kichiale gente gitangani ngoira engora ya ito kurwa se family ni family ya Shabana wakapore sana so kumusiri chama ni to ya Shabana kreto inginga kia division 2 kare chairman na tokonye te timu ikanyara gutire ga KNSL muna tuachire gocha no monto wanjete timu no ya players was mbambo manyete ka kirwe simi no monto kunyara gokonya asa kunyara welina okonye timu neli bagali nena sana tu atirwa ase Shabana tutanyare kunya kumanyanga kitocha gokonya kabati nya sayo manyete ene muna bano twa planeti totire muno mupiro kibura nwarenge nande narute message yo mwele wataba ntua gwetu mupira ataba ne gende kera no kuire na tuibange torole togenda na sel togenda KPL ina re message ya rute mwele Ganda ke nayo nyokuri tasini Ndizi TV na wote byandake igoro ya timu ya Shabana FC igoro ya Umunyakeri ugo gwe timu yo mekere na Dr. Yabesh Nyandoro Kambi nyalita baka Gusii bwa mabua yeli igoro nsemeri ya Nairobi kolende nabona kwari niro voti rwa bene igoro yaye daktari twende sema ya kabiri studio turusange Orogongo rwa Gusii ni gorwa kirunekiranye keruru no gusira kwa Dr. Yabesh Nyandoro Kambi oyuosirete igora service cha echeri chiko ensemo ya Nairobi goiko gusira kwaye nigo Dr. Nyandoro abeiro mubwatanyo monene bwe Chigosori Orogongo rwa Gusii oyukonyoro Munyakirogo bwe club gienko ya Shabana FC ababwatani be Chigosori nigo barure ngwara asoko mosirio yo mobo oyuba inyoire uno mwanchi bwe Chigosori. Dr. Nyandoro Kambi was a good man, supported talents until his demise. Ni mtu alikuwa anataka kuipigania sana Shabana ingie ligi, na ilikuwa maombi ya kila mtu aweze kuishi kuiona Shabana kupanda ligi kuu ya kitaifa. He supported talents, he supported sports, and above all he was a philanthropist. Ndatebenga twasiririo monto muyake gima twasiririo monto wanchete mupira wanchete talanta wanchete kurigereria abantu na bakogenderera bocio igo ndatebenga community ya Gusii borabu ne football at large in Kenya twasiriri omonto oyorebu wanchete mupira omonto oyorebu wanchete talents. On behalf yichie federation ya Kisii branch abantu bonsi pitoko mania kemo omosani ito umusege ito Kambi nero tunyolire eto wakapole na hini no toramo mune federation ya Kisii se program ndio ziende kubekwa se asayo mito Kambi igo on behalf bonsi pole sana ebilabu byenko na biro byombitigiri maega asokorwe ngora yabo asogosera kwaye Dr. Nyandoro Nyasaye tatoyerende Shabana nabaya baye chagete nekerenga togo sabo yesesenye tochebosio kerensinyo asenkoyo tosarare togo sabo yesesenye tochebosio kerensinyo asenkoyo tosarare itole no moyo nekerenga itole no moyo nekerenga Shabana tole bobe Shabana tole bobe tumekuja
kando ne Chigosori daktari nigabeirwo mwegereri w'oburayi obuya n'omubwatani o siasa oyu engaki yemo oburekerwo ky'obujumbe ase bunge ya Borabu nigatigire maega omurugi oye amwe n'abana batatu ase emiroberi y'okoroberia okwenigu kwaye egenderete buna Ndizi TV twarure eng'ora yaito gochia senka n'abasani baye Dr. Nyandoro kuripoteri ya Ndizi TV elietariane Ndemo Steven Unadora voti ruaye Dr. Kambi korende ebikentonya kubwati na gotebike boikeranu iguru yaye na ndake enchera nyate kopaka gusire timu ya Shabana FC na ndake chinga kicha na so kwa Chigosori korende nimete abangeni go bamaite gutira mono mona mangana yarengete Shabana mono korende torire bada mangana ya philanthropy kunyara gukonya abantu na rengororo andaka yebna Evans andake kando ne Chigosori yechi Mr. Kambi muntu kiurenge ekero kurigereria character ya Yobes no muntu igure tu bwate nkoro yoboko ninginyorere gochimaega ekere no ni timu ya Shabana ya bwate getobo konya no bwendagera nabare gocha okonya ogende Borabu abantu abura una bakumugamba bya no muntu omuya na konyete na bwate foundation yae yare gokonya abantu na baka kimasomo igona abwate nkore ndabu no na pasani abwate na kwara koranga no muntu uri go socialize n'abantu abange no muntu uri koigore network ya n'abantu bonsi oba accommodate ba share na gokonya sare kunyara nkagete no ene lo family ya ngabo antu interacted mono era mangana lo kerena ligeretie LSK ba recognize Kambi buna one of the best advocates no yoba worked kore Nairobi boni go ore chair he recognize Kambi buna one of the best advocates igono muntu rengo muya na bokoranga banta bange bamuitabe ndake ugo kwaye ekarogo so emitandao na boko enete sana beyond football fraternity na bokoranga na bantu bande still na barabuna babatenga chino kwaye na bwato busani ubuya na okonya kwayo nkwarenge limited yase Chigosori ndake torora watani abanyere korwa pole kando na bateneri bechi timu kando ne bilabu pare no nyoyo kabeiro mugavana we county ya Kisii James Ongwae ndo nyare kubeka pole yaye torore abarari kurwe bitaseni abakonyara korwa pole yabo ababwatani bali basiasa konde kande kunto randake daktari na renge na safachi kura bwango iga ensemeri ya Borabu constituency ya Nyamira County andake enkolkano na Chigosori Chigosori matendo kilikira kuanchi tenga kende yonsi ndake ebya gaswa bwatanda ke byoburai na kioranya ko biereza Dr. Kambi no muntu orenge bw'abantu apart from mangana y'emipira no muntu wanyite siasa nero chikuru boli likabere in fact nabwate nonye nakonyire chiskuru gocha no muntu wakonyire ebintu binge no murai twasiriri umurai ngakia abantu baburabu biso kubwati kirase umutanda agukwana munarenge umuntu umuya igono muntu orenge round biya okonya in terms of sports, in terms of politics okonya abantu batari gukonya abataka igo twasirije umuntu munene sana ase gusingima randake buna batyotereri buna bwatani be timu ese brengeri byaino. What next for Shabana FC? Magayo Sirio Matomo Nyakirogo is one of the most executive positions say club. Even Tevinge Vikorotet Kurua Sali Okobako kwa Enkova Tukora Seti Mono sana. What next for Shabana? Inkagerete bo niga Shabana nkuliratule. Kurua ba fans ba Shabana, kuru players ba Shabana, management kiro muntu ngorare. Utigire li bagari nene lireri kongwa so chikurikirania ngangura nyarego tende timu lakini okoboko kwa Nyasaye nkoro Nyasaye kera rwete Kambi gocha sense aba maite ngali tukirimo na bararare na bona ararete na ande libageri na maite ngora libogori osaba goito nkolinga amashabiki aitonsipi players baito bonsipi na management tutigale intact Kambi no muntu oanchete no ene kere kwa koranga elimo na ikari koba no muntu rokoreto morembe tutwara omorembo no bwa matobuya no bomo egere tuske club ikimoto ngate bakarenga egendo turaikiranie kia
namagania kambi Nyasaye karanje tunyaikeranie nonye kambi orarire dream yae nabe gutukanyaikeranie igonto beto kubwate mancho muthieri korwase ensemeri ya burabu ndara kopata wika chinse ya mochitore bunemero biregenderete kubekwa korwase ensemo ebutiniri bwe timu ya Shabana FC andake mountary adjustments kichirabe korwa asensemeri timu ya Shabana FC korabona obutiniri mugendereka obuya na running ye club kendereko gendera buya nonye bagenderete kunyara korwa pole nengora gochia senkai Dr. Yabesh Nyandoro kambi kurendengwa kwa nirandake no arengase na watia mangana ya Gusii Kibera Black Stars na Gusii aba litikulia chuma tano ensemeri ya ligi ndogo ensemo ya Nairobi abwase timu ya Shabana FC ya Nyarakoba gieko Gusii na umweri oye maga Shabana kwenda Chigosori kianda etarasire Gusii ende yonsi unbeaten run ikaira ensemeri ya ligi ndogo Nairobi ase Shabana FC Nyarakoba ke Gusii ya yentanga nine timu ya Kibera Black Stars gatichi timu chiri chikonya kwenye nyongerera ange ase kuligia obonyango kwa ligi ya National Super League timu ya Senkwarenge ligi ndogo ewiki nanyari tabaika sengenje ya mangana mange mupira wano cheze tumia Shabana tu achakire mupira bia timte tungagirete anya guchaka ngenje tu achakire kwa ni mipira kiando tutaligo itwa negende kia sana na ni mipira itwa abire ni mipira ya isiko mipira nge sita igatwa abire ko rusiko so umupira orolenge Kibera no mupira in fact FKF going to take action ya sama shabiki ya Kibera despite yokobu timu itumbia yachezete mupira no muya igetine kebiki arenge lakini ndute tugotamera kende yonse kwira na tore drawing board we promise fans in to honor our chairman we hope birangara libiri bya bigotira wana nali tugante guchamo tugwaterane tutire ndake se Gusii yegore yue timu ya Shabana FC Nyaritoka bagego concede na regori ya gatatu Shabana yabungirwa ase ligi ya National Super League timu ya na kikwanya tama chivu aliyo sengwa aingwa linge Nairobi Shabana Gusii unbeaten run esengenje yake kasi ninganyite kugenda litukeli na chiete lakini sina lengo ofisi na bwate tu mpiro live na ndengwa kambi ya monase bali bakobeka mpiro live kunyo bwatira tole sana twanyirigire bali tutaikirania none goli tu abege tu njarenge goli rende turatebe nga mbe organize tikobeke goli it was bad luck for us tukabekwe goli lakini ntoli go ikaransa ngantu agwede tokire and that is the nature of football mupira na goli igo obwata machibu atatu mubu usemo draw mupira uli na watu walengera ikiriko na ne draw lakini rende kabana laki ya timu ya Shabana ikabekwe goli ntoirane back eline first round ntobaganyete home ground ekiaba kiari no nyerende barete furugwe nyinge ntobaganyete home ground and I'm very sure tutalipisha pia Alake obyawe nkone kere kwanyarire ko Gusii kera machiba nyarire ko bakagocha kwanyara kunyaita bana sama mucharenge kwanyara kwana kibuna kwanyarire gonchereri kwana kibuna ngusikule Chigosori bosio nandake goli bateba nekene ne cross kyale gwako kurende gweterese diversion enchere ya Gusii ekanyara gosoa na kwera timu ya Shabana FC konyara koba kigusire Gusii yonda kana watiri bagaria bene rego sangana repita ugechi Gusii gwe timu ya Shabana FC nere na kwandrete igoro ye Gusii yeyu na ndake injira Shabana ire oberi go chibosio kone kibuna nkoira nererere chinjira chyobubuyi ndonara to Gusii moisonde Nairobi na Black Stars tukanyara koba to konyorama to kyataria maya lakini ogaji fans baito mbana riko teo to support na mono to watu mupira taretina ine weekend yota na Gusii FC yu ne dabi to ya busonga ne ligi ya National Super League no saba fans baito bacha bange sana na nleto ko ba promising tunyara ko ba to ko ba chi result chire chingia mupira ibwe bo weekend egentonda ate na mono ngeringa tima itine seki omwako bo morengo season ngo chigwaka mupira ne omwerio nere sido nanya konya kinyo chigore chinyinge so far game tu akire tene saine mbwa chigori nye nende ninga konya chinyinge sana so bona ne mono ndate banga tinda ko tamono okoba bado mbono na ngera ko bo mumuromoke no go fans bana batenga bado there are still a lot to come nende ninya ko ba konya chinyinge
Lake mwegoto yumpita ogechi gatia bagosoli baliba berese timu ya Shabana FC ase egekege tambe pingate se timu ya boninga Shabana nero berira se timu ya USM yake ninge singe chabanga vale ngororo abandi babere chikocha abandi bachile bilabu au babo Denis Ayusa badale kwa bakoritaya Andrew Makongwae boniga ko mayakure timu ya Shabana FC akanda kanyara kova gatia boro kensemo ya Gusii FC kurwa boniga rimi ya daraja ni gogo buno moro kigo abangi bali yagosoroti na barabunonye Kevin Momanya se timu ya Shabana FC bonje kurendo obeiro ronda ke ingencha ibune fan kora planero ro ko baloyo la se timu se miake yonsi ayibuna erikana ke kurirengane ya Peter Ogechi ase timu ya Shabana the wrong serving player Peter Ogechi chezi reme omupire ngakintamba za Shabana na ndi munatebire tubone tego chamo tokonye timu etimu tubwate boneka ningia mwiso kurigereri na ndo Ogechi na season ya Chelsea abeira standing player kunyara kufunga midfielder kunyara kufunga chigoli ekiga stoikeire igonde gendekia anyare koleta se timu ili bali tubwata bake banyare guchamo ababundise so that team agenderere moto in fact Ogechi ni gare midfield and or defensive tali attacking midfield ago ntebiga chagete nkoyo kara attacking midfielder number 8 konde bone kayana number 6 andake kone kibuna communication nerve yagati ya midfield na semo ya defense kobeka chiko linye na chiko lichicho speech ya vegete chonsipi chaite timu ya Shabana FC chi point 3 ngora tebegoro ya gutwara maturity yo magosoli buno yese njo chiko rianda ke chiko chonsipi charite chi point 3 abagosoli bande banao bakode byabuna omogosoli bwe timu ya Shabana FC na ngora tebegoro yae egente getangani gora kera Peter Ogechi ngambia mono asoko baroyo ase team asaba ngwana ba berero ase team ya Shabana nero yo mo babune player oberero ase ke getambe bande mbage to mpire ke bakagenda igo enkoro ya ene yajite Shabana baka rocha goteba no ago kuritaya Shabana igo berero bakakuritaya tambe do club kende yose egento ndatebe team ende yonsi netagete player yo mubabere babugate maturity and discipline Ogechi kwenda kwa FA nese ya discipline yae numungwana mwaroro numungwana koigu numungwana mukwana mwiwana experience kia game kia motivate the young players for what as a team in terms of discipline in terms of motivation baka toikire boni gestoikire egente karangu murigiriria kemo Ogechi na manyitekere ebintu bisinyete aise gosome game nonye kare defense midfield arorenga chita keji cheisire kwera na nturabe kagori ngotekera advantage ya itiaye kare kona ya beiro tubekire gori twabwege chigori chance chia ya bekire chinyigo wichore chigo cha last minute of first half or second half and through a corner it's because of the height advantage and that experience na mai tena kia agwe position bakobeke gori nda mwagrenga ambia mono no kuritaya kwa tarawo kuritaya ntoi kana storore nganto mwaro aritaya umbiro egora to verumia na botorati Ogechi nga yakoragendera ekora still mo play kuritaya keraro chenge talent ngwira nerense with age lakini Ogechi na piget it's a opinion ninga tara peke kwende yo kuritaya motu digara ra cheso mupira Ogechi gono igwetara kiege bitaba kakaba kwanire abantu bate experience batere mbache baguikaransiense banyara kotebyana kenga na bwo tebenga kiya ikire tari yaye konde binabirengeri byechi fan chie timu ya Shabana FC abu kwanyarire koba gokogo kiaseka kiya yugwetera bagosoli bwa ensema ya Facebook tingo nyara koyo bali bonse bayanite gutubwati andoche yakorokwa umugaka matembeche gesora Ben kati aba bwatania balende be timu ya Ndizi FC na taseni kia Ndizi FC Ndizi tivati abuna ebyo skibya busongo tuko pamoja bya mono Ben ndoche Jared Orure Matureti ensema ya Facebook hata abuna korwanya chichi secondary school egotoke ensema ya Kemera Ward yune ensema ya Nyamira wogetutu bwa masaba I'm watching live bya mono Jared Orure Matureti ndocha iga Francisco John hata abuna korwa mwecho boli I'm watching you live na Charles Isanda Videlis Osoro Wilfred Omosa Davis Ondari Brian Okiro Wycliffe Okari Gideon Obonyo na Edwin Ngoko tuko ndani mpaka mwisho mbia mono Francisco John
munyara gotoa evirengere beno ndochega yonde nero mentire kurukubuna Bismarck mukwa man Bismarck ate babuna korwa Kisii Getembe Nubia niko ndani na my beloved wife Sharon na my son Eugene mpaka mwisho nseme ya Getembe mambi timu ya Kisii Industrial netware yakosori chinseme cyo nabo wikageti naende ogenda gucengera chitimu cheno korwa nseme yumubate timu ya Nubian Kings timu itiko se ya sirete korende mbya mono bali bagotobati nsemo ya Facebook live ndogenda ko batokwa bwete ndabo torikere SMS wetre nambere gura kwa screen yao enamba ya Ndizi TV telikora cha chibesa chirichaka waidonye go bwate free SMS na chogo tumeka bonye na SMS ogotoma ese normal rate sabo kobeke birengere byao na konyara gusanga korenda ndake buna ababwata ni bamangana ye Chigosori kurega sorongo rwa Gusii ndumete Shabana FC koro mwaka 2017 kuruira na ligi ya National Super League ya vile consistent gukora top 10 chinga kia chuchonsipi kurende entunde yaboniga evinke sana bya onchore iri koranda ke Shabana yaboniga mpaka nalifans beso okiri abange mpaka bali batamanye kaine beso okiri nkia yoroche kia chenchire se Shabana yaboniga kwa kwa bire mututuria sembia kia yonsi egento ndanyare goteba gia tobereire kia no konyore coach Sami ne player kabira se Shabana FC igamwete ngakiete gacha konye timu agacheseile tunyare ko batogotira tucheze KPL nanda ngakia nendu gia tobereire kia players tubwate nabantu beruete in fact no meshara abantu mbali konyora muna sponsor iyo ya NSL kiriga bakonyorege ke kiri fans tugoje twanyorege ke twanyara gusukume team berure ngakie abatabe tutire discipline nera se team iriere igoro technical bench inengi sana yobone ngakie iga ndochenga enare ngakie yo mali to NSL tutire ndake ese season ten baroro baute ndake Shabana gucha yacha kabujage goika guchiga tiko chomweli yanyara ko bake gusirio borso korende entunde tora ndake yabire intact kucheza Chigosori 10 chigori 3 cyoka yanyare ko bage ko bungu ne bata clean sheet chetani tisano abagosori abanga close to 4 players babungire Shabana guikira boniga consistency yabire guikira boniga Shabana FC ndubate team turate buna em first 11 ya Shabana kikira wate begoro ya consistency yabire set team umupira is all about discipline and coaching. Players kubaramo ne coach performance yakolagana tigante be kere tuate banga bantu mere babiri royo ase team oyo mo babiri royo ase team ya Shabana Sami Okot ore coach boniga munkwana ga kirite Shabana nande na be ruwa kaira na park kocha kuligi Shabana uje Premier League orati ri team uje Premier League ye moibere igonere na bwato moyo ngunange timu yeno na yakirite umupira na begwente gutokere Premier League toko mwakrambia muno kwanza namba ibere results chia timu ekere banyorire machibu amabe tulikomenyo okwira na drawing board yakora yari bona in history tukunya go change kwa ikaransanse andi kwari lige mwere mutu kwa ekina kinda atebe coach ya purity ya timu ya ito players ko bakore game bakore baira na park oba emotisha baikaransa nande barengere game mwere mutua onye kwarigerere tiekere bakoto mupiro Black Stars kina Peter Ogechi batebetenga amachibu abere buna abere toirane park tokoreki turarigerie game tubugate mutu igobo no nye players na baba teti mupira ko erire oerire nye tuabu abonye ntubuye tio yitu arabegere point gwichia tuligerie mutua nando tokosaba consistency egendere ekogera koso Premier League is winning one game after the other ukwa winner you need to look at the next tubate chance yengia to sabire the players baitombanyo injury na ande round yet no nyinga twanyore injury chinyinge buna la season egera to gendere ko win game andako manchomere bine birengeri via gatia bwatani korwase etimu ya Shabana FC bate buna ndaka maunchiri abairo ro anyade ko ba maunchiri ya maya ayiba wakira timu itiaye gwikira bone no manchomere birengeri byo igoro ya Shabana FC mbiri bigwikira bone igano isanegete bunere gusengikira bara unchoreri andakira bukuri SMS nyorotoa ebirengeri bikurende nimete una fans ba Shabana FC nimete uikawanche timu ile utoteri mono sana unanje kerendo mu Man United ninganje Man U sana ndake tili ko yugumono munda kwa Manchester City ndake ne brengere rivaino igoro ya Gusii FC mbiribi Eric Gusii FC
ne timu ito enke ndanyiro kenke ya nyaritewo Soy League egento kerororo kerokyo ne timu yanka ntundo bwati bobe na timu iri in fact tubwana tabo chamo tubwatera ne tutwa no timu ibere chigakora kichigochieza KPL iyo iragera abantu baira negati tunyari togotogi mupira tunyari gwikasere botwarenge because for a while gone nega twaberi tobwati timu korusi chigochieza mupira bano tubwate Shabana tubwate Gusii FC eto kubasabira maya tutogotira na baro bakoreki batire ekina kindanyari goteba tora ndaka Chigosori yago soiri Chigosori isano na isato ikeraboniga nikanyare ko bakinero ke gusiria gosoria ya moyoka adere ko bage konda makali Chigosori isato yanare ko ba ke kubwa Chigosori nyande kwikeraboni gere gati timu chirichire top 5 nelitkolia mambi na chigotwari gosori ya mone timu ya Kibera Black Stars oikeraboni ekeren kurigereri ere namba ibere ase league ya National Super League ndake ese season ni ntanga ni tote timu ya Gusii goso ase league ni yakorete namba 10 na ma ase league ese Shabana FC season yo yakorete namba 5 na 3 eso ni yabwateti eyerete bwango iga ndoro chanda ke binabya bete vinge kurende for Shabana FC makora top 5 timu ya Gusii FC areka ngusa mapema ikabese relegation zone kurende boniga chose cha chakire Shabana FC Gusii FC chonsi mbiyachire ndaka ya ingikirora tebe igoro ya consistency ya Gusii FC ni mayete mbama ite korugusia ige timu Shabana FC kona bravo kuteba na itu napotoko tema na kirora tebe igoro yae timu ene yaito no yo mitata ebre timu eno to wakera moga no nyem players bande barase timu ena ba Shabana barenge ige timu ene yanga ntubu atube na Gusii FC goto yesabira tamaya no eno mupire bwate mambi na Black Stars no tulimaya yabo nabo toganetinga na ere buye changa chitimu chose ni changa namba ibere timu ya arokiria matokea maya no ene ero ya jigit management tingo nyara goteba nga management ya garetera kinire ngaki ya arokiria matokea maya na bego ngene form ya bambuyere ntoye sabete kubuye mipira egere na ere position kura be pati ngi timu bere chi so Premier League kurusia ine advantage ya story kwa ntwange to mupira egento twange to mupira omupira omanyire buno yokorenta bandamo ntobe ko mupira Gusii obe buno yo to divide Shabana na Gusii FC to mupira obe ke fan sponsor piamo egarene di fan ya Shabana wango anandoro mupira Gusii FC mba support in one way financially aba fans ba Gusii FC na baje ro mupira Shabana onye gore fan boli bwanje to mupira tali team to wanje mupira twanje te kwa mana utwale club mai mutu na bawo che baro mupira egare to sire chitalen chetu ya Gusii chinga kechi chesenga na yundo chansama ya Facebook Wycliffe Ayunga atauna Shabana FC na Gusii FC tupande pamoja inawezekana ese ligi timu iko bana Mbeya mwana namba ibiri ya National Super League iko qualify direct kwenda NCMR ya Kenya Premier League iko bana namba 3 imeye league ya National Super League iko ende playoff ne timu iko ba yo mweli kurwa se league ya Kenya Premier League yo kubwa nendo kunyara gusuka igoro gusatigara asale igo nabe kunyari kana chance nyare konde korende to chokore nkwane to abatanda ke goro ya timu ya Shabana FC kurwa pole so gusira ko munyakiro go timu ya Shabana FC ya Beshkambi na ndake bona nimete so mupira fans na ubagwansi umupira senjo atwaja football is for fans ateri for those players fans na ubakogoka na ubakorama mocho na ubakokoraki ndake twarori ndake uko taiwano kuya ko base fans mono mono senjo twarori a few games kia chiko bari stadium kungusana goke gonkorororo okwarega okoro mupira bwanza ina normal circumstances mupira ngokororo mupira bwanza korende bono nakiora tebe igura ito gochigokora kidura sabe fans bo mupira koro songo rwa Gusii senjo maite inseye weekend ere bosio ise koba fixed ko bate ko turubani gwese njo Shabana FC nkonyarere ko bagi common na nimetemero nero randa ke ko beka ndake ise ko bemero biri yoko mweni daktari ravase weekend rabe ko sulira atire nigu korende ibna mangana taranyara ko baga ko ba confirmed ego sonero biri the next weekend Shabana FC Gusii FC nkomera na chire Gusii Stadium ngana yago cha se fans nereri in fact ando baba gitara 18 rabe chuma mose chuma piri chuma mose kare ego kunga banana derby neji timu cha Gusii chons chego cheza again tutora tebe ntundo bwati bobe boli umupira na bogotogi na bongo itu so again abantu bamindu tocha so bonge tonyare in terms of ko je timu ichi
no gwaka na lige itam sini age mi yao onyare ko goswa na gotogie team ende nsira abwene team chianka igo tinga kitinga mangana ne furu wende nebe ntuna banda bambo na muto gukwana kitinga kwana at the end of the day kwanyora to atwagirie team yetu lakini je ndo kinda tabe twakirange gatatu igakane tuomerane na butu achire makali kabere na ndi tukabakerie ra season twabagete matari ninde sure season wana gutaka to baite baratu abera bwara andake nimete kusira ben kongu sane segenja dake enga kiyo mweri Evans etime second last inkaite esa ndimate second leg ya la sonia beten sema ya wendo first leg nye tinde be ka ben sema ya Narok Stadium daro chanda kyoko esegi ya bete semeri ya Narok na usori ya chete makari ya 3-3 na usori arenga kongu sana kati ya Shabana FC na Gusii sinenga ke in fact Gusii ya renge form ngi yenga kiyo karaboni ese season yetore nere form nero ne bote bya kusabu na itura butura nyare ko swase ligina usori na ben kongu ingana ya uchese fans nere kwanza usikondire limba telebo elebo mbata se yange kurukunga Shabana yonga ninga ne Shabana ama ya kwanza aninga ne tiobui inare timu support lakini usupport sapana temine tinga nje wana numu bisa Gusii FC Shabana ninyi stakete bweli tukelio ntotogi Shabana tutumekoro means yoko support agareite Gusii FC na Gusii FC ko ituri tuke na Shabana temine tinga bona inere mwali obu taswali na beko bwajige mchiko bwati beko bwajige mchiko bwati na era kola lakini genda kanengelinga gyo mupira ko tolegeti ngo ikatore tu atogia opponent yato igochia na ewato igochia after tu akoro mpira to soka iso to so na brothers na sisters tu soka isiko tu akore binte binga mupira gore o aherire ali no gotubwatani to jama kuna mashabiki totogie club ke tuangete tige ntunga mine tia ke morende no nya Gusii form yabo kere bunere Shabana wani ya form yabo igorere hiyo nayo watu heshimu tutawanyarosha siku hiyo na point 3 tutachukua tunaomba tu banyole point chinde kwa timu jike acha no position 3 position 2 tutire na bucheli Shabana sita bajitike chiro chiro jike wa sabena wacho barigere gorego taiga se studio dake watari karo timu ya Shabana FC wote banda ke Gusii FC nyanche ireli gichi point kuru chitimu chinde chitimu chirange meronge ikomina isano na isato 18 teams njira se National Super League bancheiru bali gikorwa se chitimu ikomina isano nemo konde ya 17 Shabana banyare ko bakonyeta kolenda yonsi tuje manyase geti egasorira bese Gusii dabi ngoranyare ko bese njase egosori amachibu na atatu obwe kwende makali gosonyare ko bakogosire turanyare ko batukubwati andoche ensema ya Facebook ndo chaiga Matiangi Omondo nsema ya Facebook live ate abuna keep up the good work nendo chaga weekly fayunga ate abuna I'm live from Doha Qatar Shabana FC ishinde Gusii FC hizo points ndio tunahitaji ya kuitava abuna whatever nendo chaiga matenga ate a great job count me in watching live from hoteli ya Vuga tuko pamoja hadi tamati kwani abantavu hoteli ya Vuga bagolere chaya se bili yao batevi Ndizi TV yatevire unambia mono ese bili ya Shabana FC nero batevire bagolera abwe chaye nindo chaiga honorable Donya Doris okay ejunga tie SMS chira sensemo area Facebook mwancho muri gatie birengere twente gosanga igore chitimu korwa igasorongo rwa gusikire meligi ya National Super League atia mangana manga nyare ko base NSL mwancho muri tokando mutima komoke go tokoirana togandre ko sanga mange mono ali arengete league ya Kenya Premier League. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Potters Haven iyi ni sukuru igosomya kuri ibirasi bya daycare, playgroup, PP1, PP2 na grade 1 gwika grade 5 nigo bobwato migirio gibirenko bigoro wetani gisemi cyabutambe ngwegeria bare okubugi gita nabo igo kubugi piano nigo bobwata borokia bobwata migirio aisaine. As you have seen, we have very good teachers, not just in academics but also in extracurricular activities. They are not just shining outwardly but also in academics. They are doing their work very well. Ebirasi bibwatama bagabo igo aisaine amachama ya yukunywa chinse muchogo isabira ribaga yokogosoraria chindagira chingia naboigo chikari chogo korobo sombi nkobwati abare amegirionsi yumurubirio CBC irumwano ase skuru ya Potters Haven ayande utigira abari mubarororo nigo barasekanisa ya prefa ensemo ya daraja 2 wosobari kire email pottershaven@gmail.com boigo nabuko bakesimi asinamba enoti isano no ibere isateyemo isano nemo ibere isano nemo ibere isano no isetu inye gose enoti isano no ibere ibereyemo kianda isano no isetu isano no ibere isetu isano. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bukorera bundi buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montage obisi to make sure nga twamwa device nutritionally na kia kwerena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutana conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ebundi engia ni gyekorekana ritukolitanganie agoika semeremo yao ne mashini iria kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebengia Family Bank, imeyomo chokisi, bakeresimi ase namba, enoti isano na ibere noti, isano na iseto, ibere marakane, gose, enoti isano na kianda isano nemo, inye isano na isano na iseto, isano isato,
Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mono mwancho muri asone ko batike taseni kia Ndizi TV to ende usanga mangi korwa samangana ringite Chigosori rega to bata bwata ni korwa seti ya Shabana FC to bwate Evans ndo bwate Eric Nyangaresi bwate biria mange ringite ngoroye enkoyo yorongorwa gusega kore ndo mwancho muri gereri ndo bato muroberi bwe Chigosori bo kwerike urense afuma kende buna FIFA Connect gwetera se muroberi oyo nigaba kusori bara se bilabu bakunyara kwa na details cyabo cyari kwa senjira yekerero na kugajwa irinde kirotete kumanya kende gyo sigura ya mogosori onde bwensi yago soime ya FIFA Connect details ya chespera kwa bachigocha no muroberi oyo mayo kwa base chidi chegoro buna FKF Premier League amo na National Super League na Division 1 utakira gota se chi league chia inse na ese county ya Kisii nigerente kwa bagati chi county chi ntanga nipi ese county league utume kwa muroberi wa FIFA Connect na kwa nte robot tirwa bene tigatoro sange FIFA Connect no muroberi ore inse chinse chieligeti inse kyombegie nkoyo gia FIFA oyoko ira na kugachamanga na rengeta bwatani be gosori enkoyo buna baorokia banene amuna bagosori Kenya kobagatie chinse nkoyo ayetenere na FIFA ngotumekero muroberi ya sekolende mbono ikira se chiligi chainse buna Division 2 Regional League na County League toko ba train as a system ekorunga FIFA Connect ENA system egotumeka all over the country and the world at large yoko register players bagwakira ebirabo bito by'omupira eligi ye county ya Kisii ngati county chiraso mostadio bosio kweri kinse ya FIFA Connect asa maegede yo muroberi ya birega kogenderera ase wiki yeye. Hili ni jambo nzuri sana ambalo ameleta hapa Kisii kwa sababu sisi kama admins wa hiyo system tunajaribu sana kuelimisha timu zote Kenya nzima ziweze kuingia kwa hii system. Hii system imekuwa hapa nchini Kenya kwa miaka 4 iliyopita, lakini imekuwa ikitumika kwa timu za Premier League, NSL pamoja na Division 1. Ni hivi tu majuzi ambao tumeileta katika kiwango cha Division 2 na sasa imekuja hadi Regional League na imekuja sasa kwa County League. Kisii County ni baadhi ya county za mbele kutumia hiyo system na tunaenda tukitembea Kenya nzima ili tuhakikishe kwamba kila county inatumia hiyo system. Chiligi cha inse kwa inse ya FIFA Connect na chigoke yeme chando ya veirao asoboteneriwe chiligi echio asomo chando bwaba gosori kweli kigoseko gosoreria chitimu chietane tibere ora chigosira na koba historia system yerengia asengencho omogosori ogwakire club A takonyara ko register gwakira club B ikagera yuno mochando twabere tugutwara kurumaegaga season ni chibere twaiteire kwa nkonyora abagosori bago register chi team more than one pacha konya koleta chisegi baja koleta bututukanu lakini system yetu cha konyitumia lero player kare registered ni club kamo ikabone gutwaranga no ago wakire club yiki ekerago soka guchi club kende ago soka no muroberi umya na endekero kende na bagonyara gwabaga gwakaneru elinde none club kya benefit na no player ya benefit Ntimu na Kisii nguchiko kora gasi mono kiaga twabe tugutwara bokongu wabachezaji bagwaka Nyamira abana bagwaka Kisii abana bagwaka na Homa Bay igonto take action after this registration yento take action team cheito na nento fuatirie so that ebine bike bitukora twara and we are hoping kile team nenyore ne bwatiri chikeyi amasama chukaito tubwato baete ababwatani b'ekiligi kya inse nigo basabire konyora obosemia igoro ya FIFA Connect na kwene kitimu kyabo kyebwatanire no muroberi oyo Koripoteri ya Ndizi korwa ensemo ya Getembe Kisii elietaliane Ndemo Steven Captain 001 ndako no muroberi wa FIFA Connect kati ya amagendera ya mayagendete ko pase obutiriri bwenko etandake ayebuna Eric umuroberi ko randake ose mbaka mashinani goika matekero ikirese Kisii County League eligi yoke gochigotera bone taranya twara ne ligi ya Sub County League eligi ya Insepie oterone kembe FKF ebengere bya ombiribi
in fact FKF abuna gento ndaba ko gento bakorbikia sana aso kunyara kucha koregister birabu bitu byinse egente ke bale trende kiage kunyara korosie a player profile ikine gento kira tokonye because akonyora chiri muna mpichi agaiga monda cheza usenyamira ojo saini timuga iyo ndo cheza usembogere okonyo munda cheza timu isato asaba kosoli bali batagwa ati discipline ikibano ne ndekia ko kwa igwire kana bakora oya gocheza timu gete ara asegete ikine ndekia kiragenderere mipire gendere gusiga na talent because muntu uri keracha go saini timu ibere isato okonyo tangire uri obwate talent tachiesa. So I recommend FKF Kisii branch kuanjire project hiyo enyarega kogenderera. Ndake ndo arocha ndake sisi chizo nchie itirega tieme chando ya vira sechi league chianka iga chi league wine chi county league regional league kwa konyora eting ko soli mwaika geti player card simate chi arenge manual konyora ndake eting meche sanda protest eting mwacha salimu abwire kina kwenda bosio yatoka nitarenge timu ye kuma urusi points mo uruva ko soli ganda ke wetere mo roberi oyo no chi okay confusion bune yanda ka Evans nkira kirocho mo roberi achiko konya running ya local leagues cheito tigante venga amangana y'umupira nabwata bakorunge na FIFA Connect e program ene tukonyane ningi yore players mbale bare kuri bachiesa no NSL babura ukuburi sibakare kwewe bakare kwa code division 1 umupira ali sibayiri bachwa kan ne club nge basainete bono gwale kunyara ko hold player na chi player chi nyinge wetregente ke jigatwara discipline ya maite no como seli akomya ke club gete omurobiri obono no chikogara play ete sign na club keri I tend to believe nga como sign kwa iba ko to make system player sia bange buna NSL chimaga ali gutamira gati asainiri utamira gati ta kwa no ne release ake wacha komanyora kali wa club gete ande bono no roche system edu buna yale nijibesa buna chiyo kolegasi to konyara nando onyora nge club iki abwiro mupira ne player wa field tiere in reachable ono murobili ono tokonya yotu ale opunga no tokonya karora implement kubuya players bache once people be ku system na ande no ali baga young players bana ache talent to abere to kuli psycho player aje aka NSL yaenda division 1 yaenda provincial league nere liok vai kamate gali babua bali bacha giti club gali ko rumusaba ke bara be ku kando ba waga mupira bone play system ne tae play ya se kwa ko mupira egere korunsa abandi banyoli bana bana che talent nto tuarango to bate crop e kama gia players oroturu I think njetigante be biyamona as FIFA as a program we ne branch ito biyamona so ko accept to make program we aso sachir players fight kwa timu ya solution rekwe bwata ni kwa kivuna details cha players cheno cha nyari ko bakko chikoena nu basoinse omuroberi FIFA Connect na anda kivuna vate avire no chiko kwanya anda kino nchi timu monya olebe sate ko mosori oli mwana achire bako beire buya mayukara na tamete na chete timu nga omota maiti gwetero omuroberi oyo na moja onye ni bonke igo gwetera release clause echo na konya rakoba moko moni kurwe timu yemo kwenda guchia se timu ende mwaje meto kurwa bwa sama na rengete ovotere bwenko ya Gusii aiga togoso ime ya league ya FKF Premier League inere mkere buna Kenya Premier League FKF Premier League abwa Chigosori awonchia gosori gwa sobo katakatifu ya wiki na gati yabo na gosori gati ya timu ya Tusker FC ne timu ya Gor Mahia FC na asia gosori yeye ne go timu ya Gor Mahia FC yabo te chigoli ibere asia gole mokolende kwa no moroke monebwe timu ya Tusker FC Robert Matano tona litigo isaneka na njere stream ya bugeti wa asia gosori yeye twende sema ya kabere ya studio toiwe birengere biaye. I can say it. I'm not used to do it, to complain about referees, and we are being told by federation we should not talk about referees. But there's something obvious you can talk. If everybody can see, also I can see. But you cannot say that that's the way we're going to play football. We should lose fairly, lose with dignity. We played well, deserved to win, or to draw, but not loss. But I hope we're still determined to move forward. But this kind of cheating, FIFA referee like that one, I don't think it's fair. Yeah, I'm appealing to Federation to take also actions. We should not leave things because it's Gor Mahia or any other team. Because team was suffering. We saw my players working so hard and coming up very strongly, playing good football. But at the end, we are lost. We are the losers. So
That one I don't agree with that decision. But we have lost. We'll continue. That's the history behind our back. We have to win. We'll win. We'll come. I think this one should be the last loss. But these are first loss. These I don't count that we lost with our mistakes. We lost because of referee. 2 goals for referee. Hongera kwake. Robert Matano konde semo yo moroke monne bweti mi Gor Mahia FC Jonathan McKinstry nago kirete njere sirimbi yabuge tigwase gosolo ikorede gente murunganireti nobo gosolo bweti mi Tusker FC korenganira taune guchesa bune timu yekenyoro mona mona wetira long balls toigwe nkwana yaye. And I just sort of wonder, I think it's good for Kenyan football that we won, because we tried to play football. There was 20 minutes in the second half where maybe we got drawn into their game of playing long ball, but we, especially after the water break in the second half, we reminded the guys, you got to play football. And again, we started playing football, we started passing and moving the ball a bit, and that's what created the situation for the penalty. And so football was what won us the game. And, you know, the bits where we struggled in the game was where we got drawn into that sort of anti-football, that direct football. And we've got to keep reminding the players that it's not just about winning. I think the teams who have history and maybe a little bit of finance have a responsibility to try and play football that maybe the supporters want to come and watch. So I'm very pleased that the boys see that once again, that they don't have to buy into maybe these negative sort of long ball tactics, and that actually by playing football, by passing and moving the ball, look, I'm not saying we're Barcelona, we're not Barcelona by any means, we've got a long way to go, but we've got players who can play football, and I'm really pleased for the guys that again it evidences them that if we have confidence in our talent, that we can go a long way this season. Well, I don't know what specific decisions, because it's clearly a penalty. I think everyone sees the handball. If anyone's saying it's not a handball, then, you know, maybe I wear my glasses to make sure that I can see things correctly. So, yeah, it's definitely a handball. And, you know, other than that, I thought it was very harsh in the first half, you know, Sydney getting a yellow card. You know, maybe I'll watch it again. Maybe he does, I don't know. But I thought it was harsh. But, yeah, I thought it was a physical game. You know, Tusker make the game very physical, so you got to be ready for that. But the boys coped up well with it, no injuries, and, yeah, we're pleased. Chavanda kia maro kiwe timu ya Gor Mahia FC tabuna ere yune penalty yaringe yake na kia bekirete biroro rawia tiago tebana kia rachiko vai biroli ndi baro randa kai Evans torega kwanda mono igoro emipire ya long balls tari kuitaba na timu guchesa igo ebrenga bya wombiri byanda kene kwasoliyo inche tindo chinga Jonathan nari sincere ekwera timu bere njiko chesa mupiro gwekenegeti ne coach engia wakiana raisiarole weaknesses chia na weaknesses chia timu wake onye coach ya Roger Gor Mahia is good in midfield. Sometimes a coach here what the players why mostly defenders and midfielders to pass you mupira moto ya avoid midfield ina bora ne weakness task ebwate tindo chinga coach ya task okarapo na magoso korenga nango mupiro yo anyawana raise tiro mo oyena Gor Mahia abera cheto kingo mupira task goja gochiesa na bera chiesa bono mupiro monga tali system ne ya justinga ki igabono Jonathan tari sincere no monto coach como yikoragana nga bwate system mwe wako mupira endona mu advice koko swabe tigo korana raise timu wake geno no mupira waka na kiore midfield strength ya bonchiriji oko what is your weakness ase obwate weakness kwali genchira you go avoid to expose to the opponent igo matano talibona nge coach matano ne coach yemiake menge na bwate experience o coach mpaka national team tinga tingo mupiro yage tena wakonya work chi team ineli tukeli kolengana buna analyze Gor Mahia Emeteke mbegia FKF ko tanga kiranda ke coaches mbak kolo yemruka ni mona mangana arengete officiation like Robert Matano go taisana kana njere sirimbi bugiri na coacha se media na koteba tago gete na ne sirimbi ya gute teba ndake eba favors me abito ko be Gor Mahia ebrengere bya ombirivi egendo karo kikera sa tire fari timu cha complain ni ngaki na season timu cha complain ni sana in terms of rating imepira decision chikombe ku na fari ne chiri kogoki no mupira no na rocho lio Bandari in fact no nya nyo nendo che Bandari na Nairobi City Stars yes liara ne chire fari chiri jubanta teke watu na FKF ne wente gocha referee ngokoro bado training ngoro na now and then ando go training pamanye ngaki umupira na Kenya ndore kirasi to gutumira mangana ya chi video nini muna wanu mupira Tusker versus Gor Mahia okora kwane na roche
na kundete lakini nga ya kunete isiko nime wana agwe kubwati nga yele faria positioning ya faria renge asema tanera teba ya renge boigo nande igoreo mupiro ya faria golmaya ya tebire tactic yetu nyoko roje player si timu ya mupira arato terekeze ntolibia you use ocheza chiwing ocheza mupira na barang ball at the end of the day ndo takirine win chitimu nchiro chingia FKF by day chiko cheza mupira muya batirende chiko banyora scores nji no cheza style ndo kiamana mupira nuko bwa but at the same time to stadium tororo mupira muya keroje stadium charo siru yango bwati ne bitina biro byo ngaki mupira ucheza but yamangana refereeing yo mupira amagoso naro nande chikoji chiarerire sana no ntuntu akarerire ebinde mbiro paka no ekero etakire recording yako ru magoso itaguchara arekebishwa yes andake ne muraria mentere ngani ye chikochi ko complain lichi kelinga elifalige final na bodi lichi kuligia nande ndili ko misaitima elifali na bekwa mwemeke decision yembe nande ya stand na geko rango tebanga Kenya no nyetuleke wango tule tutakire tuliria magana VR to implement ta technology egereto konye inginyoro mupira shabana ya getekiricho na Kenya Police omupiro uyu nabo twariye tu wasi tuligerete ukamachiko banga no tware furugu ngosabira Kenya Police imbuya no ya qualified ga so Premier League to sabira tama ya na neretete new motivation as Premier League lakini omupiro uri elifari ale ngororo nabo yaromete shabana na ande ko tuachunguse maga tukanyora elifari ye nabo yarwete nsema ya koruna kuru no mukedia volenge na ande gale tunigali ya Kenya Police bagatura benere gocho igo you can understand what might have happened kiri valicha itongo itachiro mupira timanyeti amafundisho bakonyora lakini chi nyingerende noroche ikachire chia chiagemea igo tindate banga elifari yinja egemete golmaya ekanyego mupiro inayo gojeti lakini gukwanira igoro yejiri fari chaito ntubwato bakomo umupiro rono areta golmaya ne gwaji golisatu yendo data imatano tigali geli mupiro kubwati na chabe ke kina nege kongusana ke koba tadisi okebwa kali umupiro kubwatia egere ai players wa motisha ndake ni maitenda ke thia kwate bakwana na mona sana ndake gosole yuneli mbamanya ine gorme na task mbamaite eligi na baba namba ibiri namba isato mbamaite na ubu bagocha baba traditional competitors ase league igona sero cha yabe nkongu sana na benge gosori ya FC Leopards na gorme ya korende ndore gosogo oncho rinko go rest team Chelsea ase Chigosori tirebo sense mo ya Facebook inkorgire ndo cha iga Dolphin Mura ate abuna keep up the good work ndo cha iga matiangia ate have a great job Beatrice Kiondi aka Gesara tabuna I'm watching live from Valley Arcade nsema ya Nairobi mbiamono Beatrice ndo chaiga Feli Ozil kwambi timejo sinkwambo kakorende Feli Ozil tabuna I'm watching from Bosongo Eric Nakwana you mosani yo ndo chaiga mati anya tabaka count me in ndo chaiga umogaka matembeche mantenda tabuna kurebya ebyo Bosongo tuko pamoja Zakari Makori Moginda atabuna I'm watching from Bobasi Nyamaruma na Victor Omondo Momanyi Ben Matiangi Omondo Marube Jeff Betty Dimbu na Voigo Josephat Omwenga password no mwana satellite Isabella Kerubombo yamano abantu bana mata soko bwati mambi asolengia nere nsemeyo gatie timu ya Gucha Youth FC amone timu ya Chune Combined FC timu chanyara korikorwese Nyanza Regional League na gosoi ya Division 2 igo ikageti mambi utakara saa 7 bwati ya gosoli ya youth ndo chaiga Edwin Omwenga ate abuna kurwa Kajiado niko present I'm watching live Edwin ndo chaiga Bismarck Mokwa ate aba kurwa Gusii Getembe akondani Jared Maturezi kurwa Nyachichi Secondary Kemera ndaga ndese chiago chio mweli ndo chaiga Francisca John ate abuna kurwa Mwechogori watching you live na Charles Isanda Videlis Osoro Wilfred Omosa Davis Ondari Brian Okiro Edwin Ngoko tukondani mpaka mwisho Wycliffe Ayunga andake gatie SMS tire ensemeri ya Facebook chinga kie cho mwancho moriga tie chiko soli chinde
chare kosor gwe league ya FKF Premier League na bwase timu ya Nairobi City Stars yari kwarigania timu ya Police FC Evans abire ko bagagukwanira na se kosori yeyu nego Police yari wete maega na wekore timu ya Nairobi City Stars chigori berase ya mase aboro kibonsi vaisa negete na nchire sirimbi yabugeti kuno bokosori yobu twende sema ya Cabre studio toiwe birengeli byabo. Kwanza vijana walicheza poa sana first half, tulipata chances zetu mzuri sana, tungetumia second half tungekuwa tunaongea mambo mengine. Some minutes of 3 minutes of concentration tukapigwa hizo mabao mbili, lakini I think ni ile bado katika hiyo safu ya defense hatukumakinika vile, lakini nimefurahia mchezo wa leo. Congratulations to Police. Kwanza kabisa ni ile mpango ambayo tumekuwa nayo, tumeleta vijana wapya lakini imekuwa ngumu kuingiana, so lazima tuone window ya katikati tutafanya nini tuweze kuongeza nguvu hapa na pale, lakini hao vijana tu bado tutawa maintain at least kwa sababu tumeona uwezo wao, ile tu komavu ndo kidogo bado. Kiangalia vijana kutoka down 1-0 na kukomboa na kuongeza nyingine, nasema ni juhudi za vijana. Manake ilikuwa plan ya wenzetu, wametupigia plan nyingine ambapo mimi mwenyewe nilichanganyikiwa. Batamapi vijana wametoka chini wakaja tukaongea, tukawaambia tutakuja second half na turudishe magoli yote na turudishe goli moja tuongeze, na ndio kimefanyika. So nasema napongeza vijana, maana imekuwa effort nzuri na ile wameinuana wenyewe, wamepeana moyo na tukaweza kupata matokeo yalivyokuwa. Mimi nasema bado paka mechi ya mwisho nafikiri ligi, unaona bado timu zimeshikana, pointi zimeshikana na ukiangalia hakuna gap. So mimi nitajaribu kupiga vijana wangu wajaribu kutafuta kila point tunayopata, ama kila match tunayocheza tuicheze kama finali. Nafikiri tupate matokeo ya kuweza kusema kuwa tunapigania ubingwa. Kebele vingati ya biranga riko rwase ligi ya FKF Premier League ndete kuvuata insega tich timu au chiendete kurwa na koreke una ndake nkurwa na chirobo nyanko kovoli na nkuru chire semeria relegation zone korende ndake ase Eric Ndoroche timu ya Talanta FC umuchanda norororo na torora ndake omwero kyobo kurwega sorongo rwa Gusii Kenyatta teruna ndake nibo circulation tayo pikoro ase timu eri bagosori Mbaraka numetinye menge coaches Mbaraka na torora ndake Talanta FC kurikia machibwa mapi ebengeri bya bombirebi egento ndatani gore chibesa nande munabona ya sponsor teye kunyara go sponsor FKF Premier League na kiago na timu chinyinge chianyalire gutwara bakongu buko chezo mupira mnaona Talanta ni timu yarenge ngia sana egeti na kinaro cha coach awe complain tebwatigeti players mbanya gwakanu aho tumeka na resources cha ko muguko uchikwane mipira which na ramba ka timu chikwana na FK nini Premier League KPL timu chikwana ne walk over so egento keraro tiga tunyare FKF ligi sponsor inyare bakonya timu ni timu nyare ko gendegera ikine kigendo turanyare gotera ndake umwanchimurire bine birengerere ibya Eric ndake ukwana igoro ya mangana rengete nko itogonda betokobwati ke boikirana korona ngikerikira nyare ko bamuno na ligi chito chine na ibere ligi ya National Super League na ligi ya FKF Premier League tote na yona mwanchimurire ndake asa mangana rengete obogosori ase isiko yorgongo rwa Africa bwase sense ataki wikira boniga nigo mega yomotenga choma ne kunyara ko bororo niyo wikira boniga umogosori